ассалому алайкум бордро, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Умедворам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. ва дӯстони азиз, инак мо қарор дорем дар мошинбозори шаҳри Душанбе омадем то навор кунем ки шумо аз нархи навои мошинҳо бохабар шавед. Дастгири моро фаромӯш накунем бордро, ҳатман заҳматҳои моро қадр кунед, яктаи лайкҳои беплаб занед. Нафарои тоҳол мемонед бордро, хоҳишмандам обунашен. ҳар рӯза навори мошинбозора карда дар канал партофтесе морам дастгирӣ кунед. Иншоалло морам дар хизмати шумо ҳастем. шумо дар бордор чӣ навъи мошин лозим мешава, ҳатман дар комментария нависонед. мо аз замин дар руи мошинбозор навор карда баҳри шумо пешниҳод мегардонем. тай навесам бордор навор кардагӣ ҳастем. хоҳишмандам лайкҳоро бизанед, моро дастгирӣ кунед. рақамҳои ватсапа дар зери навор мемонам. ягонтон мошини сироҳашин дошта бошед, марҳамат бордор ба мо равон кунед. иншоалло реклама мекунем. боқии дӯстони азиз, тамошои бо фароғат ба ҳар як шумо хоҳонем. инак навора мо сар кардем, рафтем. марҳамат бордро, чӣ хеле ки дар комментария менависен ки барои тай навес навор кина бордро, баҳри шумо ҳамин мошинчаҳоро абзор мекунем. Lexus ES бордро, ES 300 Корея бордро 2015 сол, полни фулай бордро. Мотор бордро 7 гибридай, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш аст бордро, солона қоидавӣ. Марҳамат бордро, ҳолати пеши мошина тамошо кунед. Пеш қафо парктроник дорад дӯстони азиз. марҳамат ҳолати болонои мошина тамошо кунед. 4 диска балон, як лай ахира. краскаи мошин бордро фулай, тоза, хушрӯ, қоидавӣ. марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед. мегзарем ба ин тараф. марҳамат дӯстон, ҳозир ҳолати салони қафоро нишон медиҳам. марҳамат салонро тамошо кунед. кожни салон дӯстони азиз. инҷа бо як гала навороти дигар дорад барои регировка кардан мақсад. кожни салон, марҳамат ҳои салони пешнишон. дар рӯи қафо электропакет буда дӯстон. марҳамат мегзарем ба салони пеши мошин. марҳамат дӯстон, 4 дари пеш электропакет, регировка ба кавой, дутарафа мултирул, коробка бошад автомат, климат контрол, мошинча қоидаи бордро, старт стоп низ дорад. мошинча бордро 118 000 км гаштагӣ ҳастай. мошинча вагон, марҳамат тамошо кунед ва тамоми талабот ҷавобгоҳ ҳастай. сиденёш лифт будай дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. нарша чанд буд? 200,000? нарша бордро 230,000 сомон мега, бо муомиларам дора. болош панорама дора, отпечатка палец, обогрев-сидени, охлаждени сидени, хулас ҳамаи навортош ҳаст бордро. 230,000 мега, бо муомиларам дора. рақамҳои телефони ака 901 20 82 07 901 66 29 29. марҳамат занг занед ва маълумоти бештар ай худи ака дарёфт кунед. марҳамат бордро, ES-чаи навбати дигаримон. Lexus ES 300 ишан бордро, Корея, 2015 сол. панорама дорад, старт стоп, экорежим, багаж кнопка, хулас багаж кнопка хатиҳуй мешава, обогрев сидени, охлаждени сидени, массаж сидени, хулас массажам мекуна, ҳамаш қоидави бордро. пеш қафо парктроник дора. марҳамат тамошо кунед краскаша. краскаи мошин тоза, 4 диска балон, ягла яхела. марҳамат тамошо кунед ҳолати тарафша. мошинча бордро гибридия. ака берамесен сёмка кадес. марҳамат бордро тамошо кунед. мошинча гибрид. қафош парктроник дора дӯстони азиз. марҳамат ҳолати тарафша тамошо кунед. марҳамат дӯстони азиз, салони пеши мошин. мошинча бордрои азиз полни фулай бигем хато намекунем. дутарафа мултирул дора, обогрев сидени, лифт сидени, хулосаи гап, коробка бошад автомат, кожни салон, старт стоп дора дӯстони азиз, 4 дари пеш электропакет, регировка ба кавой. марҳамат тамошо кунед. старт стоп, климат контрол, хулас бордро мошин нахадуай. марҳамат ҳолати ин тарафша, ҳолати потолока тамошо кунед. ҳозир бордрои азиз винкодча нишон метам. марҳамат винкода хутон бо бордро бинен, бизанен дар Google, маълумот бештар дарёфт кунед. мошинча ҷопон. хоб дӯстони азиз, нарша бошад 240,000 сомон мега, бо савдои хубам дора. рақамҳои телефони ака 901 20 82 07. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара аз хизсоҳибаш дарёфт намоед.
ماشین اواتیمو باردرو تویوتا اکسیو سال برش ماشین 2007 سال دوستان عزیز ماشین حجت утилизация тонировка خلاص همه حجتاش سالونه مرحمت حالت پیش ماشین تماشا کنین مرحمت حالت دیسک بالنوش لایکور هم بزنین باردرو فراموش نکنین اکسیوی لوکسلی باردرو حالت این طرفش تماشا کنین یا اکا برام اسی بگذاریم مرحمت салони ماشین салони қафош мебелни салон марҳамат салони пеши мошин 4 дари пеш электропакет регировка боковой коробка бошад автомат монитор дорад бордро монитори андроид климат контрол чанд фикра نقشه باردرو 105000 سوم میگه با سعودی را میشوه رقم تلفن چنده 710 710 98 00 03 واتساپ هم داری واتساپ هم دارم مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت کنید مرحمت دوستان عزیز چقدر که در کامنتاری ها هوندای گراندیور درخواست میکردید برای شما دوستان عزیز سال برش ماشین باردرو 2016 هم سال انا موتور باشد دی دوچوره мотор دوچوری گیبرید باردرو ماشین حجتاش همش سالونه утилизация داره ماشین باردرو یک کمبودیش هم کم ترک پیشه مقصد زدگی دیگه هم انجاش سوزه ماشین چه ایکاره آوردگی کنه ماشین ایکاره آوردگی سمو در روسیه های کردگیشه یه هفته دیگه باشه در همین تاجیکستان همینجاش کم ترک کمبودی داره سومشه ان شاء الله میگذره مرحمت باردرو حالتی باقیش تماشا کنین مرحمت باردرو حالت قفای ماشین مرحمت حالتی طرف ماشین باردرو 40 دانور دیده میشه کراسکش کم تر کمودی داره خی دیگه جوش سوزه هم پیش ماشین زدگی سومشه ان شاء الله که میگذره دوستان عزیز مرحمت سالونش کوژنی سالون مرحمت تماشا کنید در روی قفا الکتروپاکت مرحمت салони пеши мошин памят сидени лифт 4 дари пеш электропакет регировка боковой دوستان عزیز до тарафа мультирул дора мониторча дора دوستان марҳамат тамошо кунед климат контрол коробка бошад автомат консоли печка ҳамаш кор мекунад دوستان عزیز қоидави лабои навортош кор мекунад دوستان عزیز нархи 120000 نقشه بارداری جون 120000 سوم میگه نرخی اخرون شاید دیگه در ارزون نمیشوه رقم تلفن یکان 976 44 28 88 مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت کنید مرحمت بارداری عزیز خیلی که در کامنتاری ها درخواست میکردید یگان تا تویوتا کمری 5 مون اینا مرحمت بارداری برای شما سال برایش ماشین 10 زنده باشی اکر سال برایش ماشین بارداری 2015 هم ساله موتور باشد دوینی مای دوستان عزیز بنزین خالی ماشین بارداری رستموش کشیدگی ана утилизация дора ҳуҷҷати солона надора марҳамат ҳолати пеши мошина тамошо кунед марҳамат ҳолати ин тараф парктроник дора дӯстони азиз марҳамат тамошо кунед ҳолати диска балоноша 4 диска балон якла яхела краска бордро навачхеле ки дар навор дида мешавад марҳамат ҳолати қафои мошина тамошо кунед лайкорам бизанед бордро фаромӯш накунед пеш қафо бордро парктроник дора марҳамат ҳолати салони қафои мошин мебелни салон кожни салон марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз салони қафоша марҳамат бордро салони пеши мошин 4 дари пеш электропакет регировка боковой ана до тарафа мультирул дорад дӯстони азиз коробка бошад автомат мониторчаи майда ки раднои хичаи дӯстони азиз ана климат контрол хулас мошинча нахадвай ҳамаи навартош мега кор мекунад ба талабо ҷавобгӯй заҳни камерарам дора марҳамат тамошо кунед дӯстон خبرداری عزیز نقشه باشه 185000 سوم میگه با اینوم کانال مو گپ زن ان شاء الله یگان سوم شم میگذره رقمای تلفن 1988 53 51 53 واتساپ داری یک دام نمبر واتساپ هم داره مرحمت زنگ زنید و حتما از اون کانال مو سلام فرستید مرحمت دوستان عزیز ماشین نوبتی ما تویوتا اکسیو سال برش ماشین دوستان عزیز 2007 ساله ماشین چه باردرو نخدوای مرحمت تماشا کنید حالت پیش ماشینا марҳамат ҳолати дискавалнош дарои пеши мошин бордро отпечаткадор аксиёи люксели буда дӯстони азиз марҳамат ҳолати қафои мошин
ҳозир салони пеша нишон. ҳозир бардора бахшиш салони қафоро нишон медиҳам, баъдан салони пеши мошина. Марҳамат, салони қафои мошин, ҷойи нишастгоҳашро тамошо кунед, потолок, мошин кандагӣ пандагӣ надорад, чӣ ки дар навод дида мешавад. мошина бардора ҳуҷҷатош ҳамаш солона. ҳуҷҷати солона дора. Коробка бошад автомат, монитор раднои худаш дӯстони азиз, климат контрол, старт-стоп низ дорад дӯстони азиз. Ана ду тарафа мултирул дорад, 4 дари пеш электропакетай. Хулас зажигани киштагия бардора пробегша дида намешавад. мошин бардора вагониай. нақша бардора ҷон 150 000 сомон мега, бо савдои хубам дора. рақамои телефони яка 918 19 19 20. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт кунед.